Mukesh Devarma, a beloved figure in the Cockroach Shot movie, popularly known by his screen name Pacheng, is currently in critical condition. The actor, famous for his comedic and relatable characters in various Cockroach Shot movies, is battling severe damage to both his kidney and liver. Mukesh, a resident of Kalyan Thakur, has seen his health deteriorate rapidly over the last few weeks. Despite his popularity on digital platforms, his family remains financially vulnerable. The cost of the specialized, advanced medical treatment required to save his life has far exceeded their modest means. With no steady source of income and medical bills mounting, Mukesh's wife and elderly parents have issued a heartbreaking appeal to the public and the state government. The family is hoping that the government's healthcare schemes or the kindness of the people of Tripura can provide Mukesh with a second lease on life. Waisa hamo waisa kese bung tongke hama nungnui isi rang pusa keriban nai bumanda jali yang ke batong ora khatai ko ingke bota bo poitin bisingo du sator khana ingke pura pasai malia ke paye ingke bono ingko rakha ya suna bo khai man sa bo bakhara bo tui khata ro kni saja bo ingke libar bo nosto hni saja bo ta Jangan tahu boy kisah misal lo koro sebawanya dokter batalang itu nunggu nyai di tonota ketini batalang dokter sokai gaya kota takfana kita jengar tayo sa kelayu kahni pun kaya hari saw har batai sa sunar bapita kaya ni tidak tes kaya na bolang pusi malia kita bini sakni tuisi na yang tongkani saw ta je omol duging man ka lukun tini ka nung suma sorona da nai na Awang no sugya bang no kisa sajo je sungai berateng katong na berateng kakar ke bari atong tong ana yang no koi na san kata obo kap tam para obo koilan thok kolen se Pacheng oba ke hamya klai bisnaw klai tongoni busuk baloka bo kala kya 3 sapta no kana na kya tabo pai ke 3 sapta no kana son ke 3 sapta no kasinai ekdom basai mi yang manike ga gi bo kisa mi sang khao thang ma sarong mi simi hai pa no bo hain hai kese boi thango tai sa ngai khai be rota yak mo ro du mani hi ma ya ro ngo ke ha moi khai be rota sa kese boi thango ta nang Pacheng ni logi songda kai boba haini ni basai ni condition tabo an login ne bin khakla ro ko tei jo ma wi tangka bin e ko ro liver ro bu phan khawi thangka liver ne pai ko pai mane ko ta abo mane ko thangka bu mane ki sai ko samui thangka ta ati hai ka doctor tam ni sa tabo hada hamno nai kyan ke mane ko bai ro tlang di ni sa jo bu abo na jing tlang maya rang ro kre lugu ro je jeno ki sar mana abo mane jing mane agar tala doctor phone ri to ta Tini bawa pun tuh maya, burai na nih tuh. ka sori da tam mung jak tong Bini sorry kisah apa no, ya bahan ro, bisma ro, samudra wi thanda ro, bun sawai boho ro. mai ro tu ro ke Mai ro pun bahan sai malia. tabo ka bar thangjak bo Jibi wa. Jelu ro kisah misal mana bawa main bo, iko jibi telang thanda bono. Enggak tahu lukurong ni thaniwa norok amsuk bai to sufficient ingya ko hediba lukurong ni thaniwa boba heko kasar mongtong nai Jeng mana lukurok te kisah sungna kaham kereng kan coba ya agin hakena kaham kan bono mana ti phaimna hakena rang kisah micete sa rena na bon kisah nai ta bon je hamjung mane am kelai mane hingga 2 sabta 3 sabta rong kha ekdom basai malaya age hingga mane kisah hamyang phurung ka mane to phan bo suijo khai tong ta mane handa hana ke bo je phuru kelai kha 3 sabta ka phurung ke bo basai malaya ta bini ya ko nyo rom ti kisah ka hingga wa sa ko wi thango dosawai bahan bisi ha hai ko thango robon bai jodo to
Reported by Simon from Khumulung, Chini Khorang.